Talo falava usimai lau whaafonga I se whaapoponga le nei o tala mai Ausetalia. O ripa tielu whaalau loa Ausetalia makana tau le a whaapopo sa o tanga tau le puipuinga I le vāo malo e lua, mai le I o ina nisi o maua saina I o ngā sami o lo tura I eni whese inga I le Indo-Pacific. Whai mai le Nine News o le Minister o puipuinga Australia Richard Miles na sao noa I rea mata upu mai Vancouver mai ia tau ai o tunu e lua Australia makanata e mana o mio na ngā rurua whaatasi e wha mautu tūranga mautu o rei tūrangi. O Miles, ma le Minister fo I le vai pafua kanata Bill Blair, o tuina whaatasi mai sa la pepa o whaamtaranga e whaero ai popolenga I le mata upu o la whaamtalaina o le whaauru whale o claims a Beijing I le South China Sea. Ai mai se ngā yoinga wha militeri a saina e lata I Taiwan. Whai lo fwoi papolenga o tenu e lua I ngā yoinga saina e whaatatau I se waa mai le atu Filipino I se vaenga o le South China Sea, lea nā nginga I ni papolenga I le amatanga o le tausanga I se bevesi o no turai e au fiai ma le malo tele o Amerika. O le Minister o Miles nā ngā iane I kānata mai Amerika le Basanei I le mai o na wha alawiroa le a amata pausia o penga whai whaatasi a Amerika ma Australia I le tausanga fou. O whamaumunga fou mai le National Notifiable Disease Surveillance System, le NNDSS, o whaelo ai ua umi atu le teimi ua aafi ai tangata I le fulu o le tau malulua le nei tausanga whaatusa I tausanga watuanai. Mai ia whamaumunga wailo ai o le masino uni mai ulai o le tausanga nei, ua whamauina ai e siria ma le tolsa lau spulua no afe ngase respiratory illnesses I le atunuu, a toai ma se au whainga mawalunga tele, whaatusa I le tausanga le tenei. Sauno ai le sui tai whono le Australian Royal College of GP, Andrew Agarwal, o le whaumi re piriota le fulu, ua mai tawina ai le ese o tu aingo nei whaamai ua whepesia I solo, ma ua whaingoa le turanga o le pneumonia. E au fia I tu ainga ese o le fulu e pe o le influenza, pertussis, po o le talebivini, RSV, ma le COVID-19. Whai mai a mata I se whaamai se tasi o na fia ai le immune system o le tangata, o na soso ai le Malaysi virusi, a wha solo atu ai fo I reisi, mai ono mai tawina o nisi teime whape ua mai ale fulu, pe ita ia mai tawina e toe a fia foi, e fōringa e onga o ngātu. Whai roe Agarwal o se fō mai GP, ua mai tawina ngase a mata I se ngase whiololo a fianga, ai whai uane ua wha solo ina tinga ina, ma a fia I le pneumonia, ai mai se lava I tamaiti rima I le sefuru rima tausanga le mātutua. E mātele na wha umi le tale, e ui e wa ai o loo malorosi ma fia lava, ma fōringa I le o a fia I se a fianga tele. Pautua mai le fō mai ngase ua wha umi, a unga o le tafe reisu se I turo uwha pēr ma le tale, e fesosoani le vitamini C I le immune system, ma tau mawhatele I le vai, wha mamari ma wha o ngā pēr tari fofonga, pe a ngā ino fōanga whaitele. I se ripoti la tamai o le tama o ngā mai mele pone na ave natu I Tala Fou na nafi, o lo tau sa I dia reo malona ainga, waria e aire a so se whamataranga mai reo leana wa ai sini. O Grishank Kasek, na anga I se mai malona ainga I tūkanina, I le asonga fua mai le itoe fo ia nei lava. I le mai au li poti na alia e le social media I le asona nafi, e whaatatau le tau sa I dia o lea li I Tala Fou, wa ta ua aina wa aia I sini, I le vai asonei. E maofalo latu ainga I le mewa tupu ma tau mate le mafuanga wā ngai e se mai ai, ta uelo na ainga o se tamaititi le reitele I le aonga. Lo iai per tal sanga leo I seise si la fia nisi whamtalanga I le Tala Fou, ia fesota iane o no lo mafatia si o na tina ma ainga. O se tamaitai tau si mai watu ua ia I le whaonga ino se card mai le whare tupe, a se tasi o ngā se whita ua ina mai le whare mai le Gold Coast, watu ra I le vasanei le whamsinonga rea tau si mai. O Melelani Kweli, pēna riputia le APC wa mōri e ngā oi mara tau whaasese, ina wa ia whao ngā le kāra siti nā ngase rea, wha pēna ngā oia mai le whao mati anga I a meo le tau sanga nei. Tūra iei le tamai tai le whamsinonga I Southport, I le so mataro sanga ina na lo ia, e tō tolo pōle mata upu, e le iei sana tari I ona mōri anga ma uma whaina tatala I tua, e tō tūra I le whamsinonga le masina fōu. Fa mai toi titi fitu afe, fa tau ngā lea tamai tai, fa tau wa ina na whai I le kāra siti nā ngase. Tala moli patia le hapa noa nei o le au unanga le Foxtel, mo le fia wha tau inatu. O le whamtaranga mai le Officer City o le News Corp, Robert Thompson,
Whaatino le tūranga ni mai a whaalauloa le ungo tupe maua company i le tausanga. Sa whaalauloa fo i le company na whaatino la lata wilo i longa i a seta na iai le company mai le tausanga taluai. O le News Corp na te umia le 5% o le Foxtel, ma le Telstra e umia le 5%. O le Foxtel na te umia au unanga e peo le Kaio, ma le Pinch, ma o loo ripoti mai le tausanga o tuana ai, ta wai o le to telo ai ngā Ausetalia ua whaamuta subscriptions i au unanga e peo le Foxtel, ai toi foi i televise ma au unanga e maua fua pe taungo fie foi. Ia, o le whai unga le nā o tala mai Ausetalia, mō le nei foi aspareile, ma le nei foi vai yaso se i au lia le vasa fou, a ia manuia tere le whai unga le vai yaso, wha soi foi ia.